adapter za SNES konzolu. Prijatelju, ti imaš Chrono Trigger i Final Fantasy 3, jedne od najređih i najskupljih igara za Super Nintendo, ali ih ne možeš igrati jer nemaš konverter kojeg ja imam. Joj, daj meni te igre imati. Final Fantasy je, koliko znam, samo za japansko i američko tržište izašla, isto kao i Chrono Trigger. Jedna nepoznata kompanija koja je 100% kineska je napravila ovu sjajnu spravu koja daje utjehu nama europejcima da bismo te igre igrali. Nintendo je uvijek zaobilazio nas sa sjajnim naslovima NES-a, SNES-a i ostalih Nintendo konzola. Japanci, ali i Ameri su za to krivi, dok braća Kinezi misle na svoju braću sa Balkana. Dobro, Larko. U redu je. U redu je, Larko. Spusti to polako, hajde. Sjedi sad. Istina je da su navedene igre od mog prijatelja sjajne, ali bih zaista volio da postoje i PAL verzije. Ja osobito navijam da se ipak uspostavi i da postoje, a prije svega i Earthbound PAL verzija. Dotad će nam adapterčić biti najbolji drug. Šta reći za ovu spravu, neki će samo klimati glavom jer sve o njoj znaju, dok će se drugi čuditi kako plastika može biti konverter poput Game Boy adaptera. Čudo! Ali hej, bolje tako nego napraviti od konzole grupni seks poput dodatka za Segu kao što su Sega CD, 32X i mnogi drugi koji zahtijevaju svoj lični strujni adapter. Dakle, u tom pogledu je Nintendo kralj. No vratimo se konverteru, sama riječ kaže sve. Omogućava da na vašem europskom Super Nintendo igrate japanske i američke igre. Naravno, nećete Super Mario Worlda na njemu igrati, već neku igru koja za našu verziju nije izdata. Na ulazu pod slovom A idu američke, dok na B idu japanske diskete. Ništa lakše. Međutim, mnogi smatraju da biste trebali vašu evropsku disketu ubaciti na ulazu A, to jest gornjem, da bi japanska disketa proradila na ulazu B, to jest donjem, i obratno. No, to još uvijek ne mogu sa sigurnošću reći, jer nisam probao nijednu verziju disketa. Mislim, nema diskete kao moj drug. Prijatelj, drug. Nema se šta puno dodati za ovakvu spravu, trenutno radi na epizodi projektu NES disketa sa drugom koji je također kolekcionar. Zato sam i u međuvremenu napravio novu kratku epizodu. Eto ljudi, gledali ste još jednu epizodu u kojoj smo pričali o puta univerzalnom adapteru za Super Nintendo konzolu. AD29, jako dobra stvar, mislim da sam sve objasnio na videu. I ukoliko vam se sviđaju moje video epizoda, lajkajte ih na YouTube ili na Facebook fanpage stranici. Do tada, prijetno! Mislim da je dobro ispalo. Malo na početku je dobro bilo, sad je kraj je dobro ispalo. Ok.
To je to. Dobro je ispao. Nisam se nadao ovako da će dobro ispast ovaj kraj videa. To dobro je. Ovdje da se dobro Ups, kamera upaljena, majka mu stara.